ono tá escrever rap no papamento, sempre é conta para obsessie da para estar em nível de mais alto nos poeta. Bars. Bars. Sim, Sempre da bars. para estar mais push it. Que men ora la name opdracht que madrinte opdracht ku e mindset die push it kaba. Dus op papamento eigenlijk beta wat sintimi some kind of way. Kumi pore. Ja. Dus ik me men kem orma drente me die lami pulpa a walkie, me deu impressão, me tá cansar. Mas só comigo men, me tá, só com que men, bino me lami distrar um co, lami distrar muziek. That's what it's about. Ik kon je komen hier bij zoals nou, ik kern gewoon distrar muziek. Mijn hobby is een nooit tip kon ik kon komen tra muziek. Se vou tra muziek, nada bem gostei, mas só eu não gosto de muziek. Mas só comigo men, anto bedoel dat hoop je objectief. Maar zo, ik kon dan, desarrollar na más grande como assim, como escribido, dat door die kritiek na die más bruto, como ganha. Qual tá? Wow. Vamos um par. Sim. Ok.